Hallo. Hallo kokwana. Mbilu ya me ya baba. Ni nge heyi kerekeni me. Hawu. Ni nge heyi ku me ni fonele mfundhisi nsati wa vo ni lava ku pfuniwa se hi hetelele hi holova. Mfundhisi? Ni nsati wa yena? Ene me a ni lava ku pfuniwa se me ni nge heyi kerekeni. Hi ku a ni ri ku va hlamuseleni ka problem ya me se vo swi teka wonge me no va sukela hi ku a ni va hlamusela hi ku biha kako ma swi vona. U ri yini? A ni va hlamusela hi ku biha kako. Leswi vulaka leswaku u vula leswaku a wu ri ku ni hleveni eka mfundhisi ni nsati wa yena mi hetelela se mi holova a ni ri. Kokwana. U kume ni bihile. Kokwana a ni vuli. Fiksoni u ri ni bihile me. Kokwana ni ri ivi mkhegula. Fiksoni u ri ni bihile la. Ni kombela mi nyika chance ya ku hlamusela ni kombela chance ya ku hlamusela kasi mara ku humelela yini mara se ni ta mi hlamusela njhani. Vutomi bya me a ni tshama ni hluleriwa hi ntukulu ku fana ni leswi nga ni endla swona Fiksoni. U fambe u ya ni hleve ka mfundhisi u va byela ku ri me ni bihile Fiksoni loko u va ni xihatla xa ku ni fonela u ku mi holovile Fiksoni u ri ni bihile na mara lexi salaka ni kokwana a ni zangi ni ku i vito ra mukhegula luyani i ku biha kako. Mukhegula luya i vito ra yena i ku biha kako se me ni ta va hlamusela njhani so mara.